Dilolostro YouTube channel. La hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Benny Mayengani the president wa ha lava ku challenge va Isaac Hlatshwayo hi xibakele ku ri ku wa rivala leswaku ri Mr Post Mr Power Sikuleza Ndlovu Hosi Ngove dite di n'wi lava hi swibakele kambe a nga yi amukelanga challenge ya Mr Post. Hi fike hi vona Benny Mayengani the president a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela xithombe xa yena na Isaac Hlatshwayo khale ka muboha xibakele ivi a tsala leswaku what about ni challenge Isaac Hlatshwayo for boxing match. Se leswiwani swi hi tlherisela le ndzhaku hi ta tsundzuka leswaku ri Mr Post va vi na xikoxo eka xiyimbeleri Benny Mayengani the president laha va koxa leswaku ri ku va na nyimpi exikarhi ka vona na Benny Mayengani the president va va na a boxing match. Leswi Benny Mayengani the president va nga fika va nga swi amukeli va kombisa leswaku ri vona a hi mubihi wa xibakele. Loko Mr Post va lava leswaku ri ku va na nyimpi a va challenge vanhu va ku fana na va buti Isaac Hlatshwayo. Se sweswiwani Benny Mayengani the president va kombisa leswaku ri kumbe va challenge Isaac Hlatshwayo hi xibakele ku ri ku hi ku a va pfumelanga leswaku ri va ya lwa na xiyimbeleri Mr Post. Xivutiso i ku se Benny Mayengani the president i mubihi wa xibakele ke? Leswi se va kombisaka leswaku ri va nga challenge na Isaac Hlatshwayo leswaku ri ti ya hlangana eringini va banana hi xibakele. Hi ku malembe ndzhaku loko va chava ku lwa na xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku ri vona a hi mubihi wa xibakele. Kumbe xani Benny Mayengani the president a vo chava Hosi Ngove ke? A va chava ku nikiwa ta vuswa ke? Hi ku kahlekahle ya Benny Mayengani the president na Mr Post loko yo va kona ku ta va ku ri nyimpi liya ya timbitsi ku ta va karhi ku lwiwa swi karhi swi suka embilwini kahlekahle ngopfungopfu loko swi fika eka tlhelo ra xiyimbeleri Mr Post na loko va hoxa tinqingho ta kona ku ta va ku ri letiya ta ku bela nsele. Xana miri yini hi nyimpi ya xibakele exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the president ke? Mi vona ingaku swa ha ringanelini leswaku ri vakulukumba lavawani va nga challengeana va ya banana hi xibakele ti nyikana ta vuswa ke? Mi ta hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hi leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.